Hello everyone, welcome back to my cooking vlog. So nang litum kado we phanta ada bakar dom. Lapen nang litum kado we phanta nilia subsovet video lang stamina kelang don edji phanchu ning reglo. Lapen pini recipe bang kelalo nili balting ot ponchot si bari arlo kedam. La ke henru arong hini ke thomini ke edu hen hedi. An ke laso hen bang ang phar lo lasi laso ang phar sinon kirodam lasi koson si laso hen ruang phar ke sila mana nilinal thana cheshar ponikpo lasi na itum video ke cheng pen ki judan lang dun igno jola inon hen ruang phar lo lai ke lapen jola itha hem ke hen ruma didi ang phar ekdam ki the he asinon ni la dak si thok et po sopta an ke nili halason akrok bangai pidun delu hedi ing thak thusai didi pula sila ang phar hedi aki et aro an sinili pidun ikpo jola inon lason make warchor po la aki et ang phar an si pidun chot po lapen ni doan hen ruang phar da lason rod ni sigi pilo he rod ni plong te apak bang do ham pumati di amasi ni la asap sap rod ni lo hegdi gi pidun lapen aku ni ladak pidun tuji hanserong nili hanserong pen hen ruang phar situnji nali tunta lason ke chu iglo mane hedi bon sita nili koson sigitun ma pula nili nali tun na chesar kang tung hedi amasi nili nali tunta na chesar pon iglang pialo na hanserong ta rot ni poi pidunji ili karbi to mahem ke badu hem ta lason han ke chutun lo lapen la inon la ke henruang khalo nili ke cham hedi ke cham hot iri long asap krujai kang thak bang hedi lason bang do sita aphit bang ke ing thak thedel lo henru ang phar bang nili ladak kiching up et lo hanserong pen tunte ko la up et si pamen si ako hanserong pen kitun thulo alang chi phakse jola inon men pamelo nilila alang chi phakpo lapen aso kere hilong thon masi hedi nilia kola dak pidun thulo hanserong
lahan serong bang pangjir pame ya phirsi akola henru alang kichitang henruang phar hedi ladak pidun dat po lapen ladak pidun ji birik pasut dak ji pulo birik pungke bagdo niligi pidun ladak lapen aku pidun tu po inti kupcek pen langno johlang inon ahan serong ekdom ingjir pamelo lapen ladang nili pidun thu kitokamen thu putapu lapen tumtap putani jiji hedi lasonamen thupan nili tumungke hem sikeselam la kitokamen thu hedi nata lason pangjir pame po lapen lason ahan kitun ke hedi lumplak pen kitun si kecilon lumplak pulo hedi ala theng pi pen kesela masamos hedi lason pen si kangwu ilo la pangjir pame phir nili ladak pidun lo la lang ki jotang henruang phar hedi la pidun lo kecheng lason alang chiphak loplong thedi a henru bang eng thak thelo amasi nili alang chiphak le hedi ape non bang ke nili ladak ada ta pidun de lo papar klok pamenang han serong pen henruang phar pen asap su tharmit pidun lo hedi ala ahan bang lokling ong biar lo masih tharmit asap su pidun chom la penon bang ke ahan ke men populo hedi men me ako la nempo pidun ji biar lo ahan han serong han long ke nempo ki pidun ke chelon pig lo la se nempo pidun vek nei lapan julai non ahan ta lang theplo henruang phar han serong ta injir lo lapan gravy pik lo lapan ahan pang tamen et lo lasinali tum lason han serong pen idung ahan chuma choche manil pan komen on tharita nili ka chini ke besibhag karbi tum kecho lasinali tum chuma choche manili pan komen lang tha itha lapen koson sinali tum ke selama latanili pan komen lang tha itha to tangte pini recipe pini video ke dancing ton po ko mo next recipe next video le ko chetong thik lo nangante